Guys, welcome to the Korklu Foundation, where we inspire, empower, and transform our community. Tamobeni nyena ye was a fair mene wobani woba commission mechanized borehole ke ha Nungua community woba woye nishipi je enepe wofe ye happy tamobeni nyena already anyeliake nuhe ewa ye Nungua ewo noni wofe ne bawa community koni amena hegbeni amena nu na me banu no na make ba foni bia ike no na make ba juame imagine mo akele bi man pa no teshin no ya no chumo alo obi ya school na nu na ke juwe no pokeke ha ni bi ke dwomo mi aka le fan na ka seni no pokeke ha ni ma aya no ewo tamobeni wofe ye bia oba fe ye happy no oba smoni nye support our foundation by liking our post and sharing it. Obanyo like you, obanyo share ke febo for send mo ha mokoni ya bie alo mokoni ya brochi koni lawu enani bi pakpani na Korklu Foundation fi oke ha Nungua community. Oyado